جريدة النشرة. Enfin, on est arrivé à la finale aujourd'hui de Talent Tandjaoui. C'est vraiment une journée exceptionnelle. On a reçu tous les candidats qui ont été retenus à cette finale. Nous avons 15 groupes et donc voilà, donc la journée ne fait que l'après-midi ne fait que commencer par une présentation de tous les retenus qui ont été à la finale. Et donc, on a un comité de jury de professionnels, d'artistes. L'après-midi s'annonce vraiment très intéressante, magnifique, en présence de plusieurs personnalités et plusieurs artistes pour valoriser justement le travail de ces jeunes talents. Et donc, nous aurons aussi une grande surprise en fin de séance pour justement faire valoir tout ce beau travail qui a été fait par ces jeunes talents tandjaoui. أنا جيت سعيد طبعا بحضوري في هذا الملتقى ديال المواهب الطنجاوية اللي منظمه لانستيتو فرونسيز. أكيد هذا إن دل على شيء فإنما يدل على تشجيع المواهب في بلادنا الحبيب المغرب. واكيد طنجة هي جزء لا يتجزأ من المغرب، وحنا جينا اليوم باش ندعموا هذه المواهب ونتعرفوا عليها عن قرب ان شاء الله. Mais c'est pas une vida d'ordinaire, non. La vida de Marocain. Exactement. عملت مسرحية ديال Confession des ados made in Morocco où c'était un truc, une première pour moi où j'avais l'honneur نكون اليوم ici parmi les talents ديال طنجة. بغيت نقول للشباب كلهم والاطفال اللي قدموا المواهب ديالهم تبارك الله عليهم. On les applaudit très fort.
وعلى رأسهم الأخت أسماء بن موسى اللي عملت مجهود جبار، كذلك فيلالي ولا بن صبيح. هادو واحد العائلة كيعيشوا في أجواء عائلية أو سفراء ديال مدينة طنجة ولا سفراء بلادنا في وسط القنصلية الفرنسية. فصراحة فخور جدا بالتتويج ديالي وبالاعتراف اللي تلقيته من عند القنصل الفرنسي ومن عند اللجنة المنظمة، فإلا يزيدون طموحا وإصرارا على المزيد من العمل. Gracias a Lampa por darnos esta oportunidad de participar aquí. Gracias a Santana por traernos aquí y poder ganar y estoy muy feliz. Bonjour, je m'appelle Noche Chouani, je suis dans la classe des CM1, CM2 et aujourd'hui j'ai participé au concours des talents Tanjanoui. Alors moi, ma catégorie c'était le chant. Je ne savais pas que j'aurais pu gagner parce que le chant c'est quelque chose que j'aime bien et que voilà, que j'apprécie beaucoup. Et moi, quand j'ai su que ce concours, je me suis dit c'est une chance pour moi de pouvoir partager ma performance et de montrer aux autres de quoi je suis capable. Et là vraiment je suis vraiment très contente d'avoir gagné. فرحان بزاف بهاد المشاركة هادي و فوالا شاركت في لا كاتيجوري نتاع لا ميوزيك في بيانو وصافي. المهم انا فرحان بزاف. انا فرحانه بزاف باش نشارك في المسابقه ديال المسرح ديال فن الظل. وشكرا نشكر طالون طنجاوي باش يمنحنا لهاد الفرصه باش اننا نشاركوا. جريدة النشرة.